amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda n'abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze. Iyi ni PBO Entertainment TV, jye mwumva nitwa Paul Biri. Tugiye gutemberana agace ka Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuzima bwaho bumeze bute muri iki gihe nyuma y'imirwano yahuje M23 n'ingabo za leta zifatanije na Wazalendo? Naho mu Bwongereza abahamijwe ibyaha byo gufata ku ngufu n'ibindi bifite aho bihuriye n'ihohotera rishingiye ku gitsina bagiye kuzajya baterwa imiti igabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Izo ngingo zombi nizo ngiye kurambura, mwiyumve mwikaze. Mpereye Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba hari uduce twiza mu miterere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Masisi yaza mu twa mbere. Ni hamwe mu hari imisozi ibereye ijisho, bikaba byiza cyane uyirebera kure. Gusa kuhagera n'indi nkuru, kuko imihanda yaho ituma ahantu ubusanzwe wagenda iminota 10 uhagenda isaha yose. Ni kimwe mu bibangamiye abaturage batuye muri iyi misozi ibereye ijisho. Muri 2023 ibibazo byabo bari basanganywe byariyongereye, yaje guhumira kumira ari ubwo hiyongeraga n'ikindi gikomeye. Abatuye muri aka gace ka Nturo muri Kirorirwe batewe bitunguranye, baratwikirwa, benshi bahasiga ubuzima, ababishoboye bisanga bagiye mu buhunzi. Ni hamwe mu hantu habereye ubwicanyi bukomeye bukorewe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubwicanyi abaturage bavuga ko bwakozwe n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bahagarikiwe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zari zikambitse hafi aho. Ngorore James ni umuyobozi wo muri Nturo, asobanura ko muri iyo misozi hari ahantu hasanzwe hera ibirayi, ibigori, ibishyimbo n'amashaza. Ibyinshi bijyanwa i Goma kuko ariho hari isoko rikomeye. Muri iyo misozi kandi hari inka, bikaba bigaragaza uburyo abaturage bahatuye ari abantu bashyira imbaraga zabo cyane mu bworozi. Mu Kwakira muri 2023 nibwo aka gace katewe, inzu zirenga 300 ziratwikwa, nk'ibihumbi nazo ziricwa. Ngorore James ati uwo munsi baduteye yari ahagana saa 9 z'umugoroba. Twari mu nzu dutuje tuzi ko hiriwe neza. Baturuka mu misozi baza ari benshi impande zose, batera amabombe. Hafi hariya haruguru habaga ingabo za EAC iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iz'Abarundi. Turahirukankira kugira ngo baturinde, baza kutwirukana. Nyuma yo kutwirukana, ingabo z'u Burundi zifatanije n'iza EAC twaragarutse. Amasasu yaterwaga na FDLR na Maimai yakomeje kutubana menshi, ari nako abagore n'abana babigenderamo. Abari bafite imbaraga bakomeje guhunga, bakora urugendo rw'amasaha arenga 8 bajya mu gace kitwa Bwiza. Yakomeje agira ati twatwikiwe na FDLR n'ingabo za leta n'Abarundi na Wazalendo. Avuga ko nyuma yo guhunga ibintu byose byatwitswe kugeza no ku bwiherero. Mu mwaka ushize nibwo we na bagenzi be batangiye guhunguka nyuma yaho M23 igereye muri aka gace ka Masisi ikirukana abarwanyi ba FDLR n'abandi bari bahari. Ati batwitse inzu zirenga 350, bishe umuyobozi wari unkuriye witwaga Bugegene, bica umusore, bica uwitwa Mwise, Bagakombe, ni benshi bapfiriye hano. Asifiwe Migisha we ni umubyeyi ukiri muto, yakuriye muri Nturo kuko ariho yavukiye. Muri Nzeri nibwo yagarutse muri aka gace. We na Nzamukosha Alliance bahuje ubwo buzima. Yagize ati abasirikare ba leta baradutotezaga bavuga ngo turaba M23, ngo turi abagore babo, bakajya bashimuta bamwe bakabica, kugeza igihe beruye bakaza bakaturasa tukagenda. Baje imvura ihise ari ku cyumweru. Uwitwa Bukofero Gaheheri wavukiye muri aka gace yavuze ko ubu
bari kwiyubaka nubwo bitoroshye. Ati ubu ni bundi bushya. Isake aho ubuzima bwaragarutse. Mbere y'uko M23 ifata Goma, yabanje gufata umujyi wa Sake, ifunga inzira zagezaga ibicuruzwa i Goma zivuye mu misozi miremire ya Masisi no mu tundi duce turimo Rubaya. Ni ahantu hari igicumbi cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko hafi ya Sake hari ikigo cya gisirikare cya Bambiro cyakorerwagamo imyitozo y'ingabo. Iyo ugeze Sake uyu munsi usanga ubuzima bwaragarutse. Abaturage baba bari urujya n'uruza, bari mu mirimo itandukanye ya buri munsi yiganjemo ubucuruzi. Abaturage bavuga ko batekanye kurusha mbere kuko kuva M23 yagera muri aka gace nta kibazo na kimwe bahuye nacyo, kandi babasha gukora ibikorwa byabo bikagenda. Mu birometero bitageze kuri 3 uvuye aho muri Sake, uhingukira mu gace ka Bambiro, hari ikigo cya gisirikare cya FARDC, nicyo cyakorerwagamo imyitozo y'ingabo za leta na FDLR. Hari ibimenyetso bigaragaza ko muri aka gace habaye intambara ikomeye ubwo M23 yakirasagaho iri hejuru mu misozi ya Minova. Inyubako nyinshi zarasenyutse, izindi ziraswa amasasu ndetse n'imyenge iracyagaragara. Ubu muri icyo kigo hakambitse abarwanyi ba M23 ndetse hafi yacyo niho hari ingabo za SADC zirimo iza Malawi, aho zikambitse hafatanye n'ibirindiro bya MONUSCO. Twerekeze mu Bwongereza. Kwifuza umugore wundi ni icyaha. Guhohotera umuntu ushingiye ku gitsina cye ni icyaha nacyo gihanwa n'amategeko. Ubwongereza abahamijwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bagiye kujya bahabwa imiti igabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igiye gutangira guha imiti igabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina abantu bakoze ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Minisitiri w'Ubutabera Shabana Mahmoud ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko ibyavuye mu isesengura ry'imikoreshereze y'ibihano, yavuze ko ibyo bizakorerwa muri gereza 20 mu gihugu. Imiti zifashishwa mu kwirinda ko hamwe n'ibyaha yarekurwa akongera kubyijandikamo. Iyo miti ikoreshwa mu buryo bwo kugabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, igafasha kugabanya ibyaha bigendanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina bikunze kugaragara muri iki gihugu. Minisitiri Madamu Mahmoud yavuze ko ubushakashatsi bwerekanye ko iyi miti igabanya ibi byaha ku kigero kigera kuri 60%. Yabivuze ku itariki 23 Gicurasi 2025, aho yagize ati nubwo hari abakoze ibyaha bakabiterwa no kugaragaza ko bakomeye no kugenzura abandi aho kuba irari, iyo miti iracyafite umumaro. Tuzifashisha n'uburyo bwo kwita ku mitekerereze turwanya icyo kibazo cy'abashaka kugenzura abandi. Ubu buryo busanzwe bukoreshwa mu Budage no muri Denmark ku bushake, no muri Polonye mu buryo bw'itegeko. Nubwo iyi miti kandi igabanya umusemburo wa testosterone, ni testosterone bugira uruhare mu kugabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo uhagaritswe gukoreshwa ubushake buragaruka. Naho inkuru isohotse muri aka kanya ivuga kuri Uganda ko yahagaritse ubufatanye n'Ubudage mu bya gisirikare. Reka nayo tuyicemo mu buryo buvunaguye. Igisirikare cya Uganda UPDF kimaze gutangaza ko cyahagaritse imikoranire yose cyari gifitanye n'Ubudage nyuma y'imyitwarire ya ambasaderi w'icyo gihugu cyo mu Burayi idahwitse. Ni amakuru akubiye mu itangazo iki gisirikare kimaze gushyira hanze
uyu munsi ku itariki 25 Gicurasi 2025 n'umuvugizi w'agateganyo wa UPDF Chris Magezi. Iryo tangazo rivuga ko iki cyemezo cyafashwe bitewe n'uruhare rutaziguye rwa ambasaderi w'Ubudage muri Uganda Matthias Shoa mu bikorwa bigamije guhirika ubutegetsi muri iki gihugu. Colonel Magezi yavuze ko icyo cyemezo cyashingiwe ku makuru yizewe ava mu butasi bwa Uganda. Yemeza ko ambasaderi Shoa ari gukorana n'imitwe yitwaje intwari igamije guhirika ubutegetsi bwa Uganda. Mu magambo ati ubufatanye bwose buzakomeza guhagarara kugeza ubwo hakemuwe byuzuye iki kibazo cya ambasaderi Shoa ukomeje gukorana n'imitwe ya politiki n'iyitwara gisirikare ikorera mu gihugu irwanya guverinoma ya Uganda. Ku itariki 26 Gicurasi 2025 nibwo UPDF yatangiye gushinja ambasaderi Shoa gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni imitwe iri kuvuka ku bwinshi mu gihe hitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu muri 2026 mu mwaka utaha. Iyi mitwe ikaba igamije guhungabanya umutekano w'ahahurira abantu benshi no kwangiza ibikorwa remezo. Colonel Magezi yavuze ko inzego z'ubutasi za Uganda ziryamiye amajanja nyuma yo kumenya ko mu bice bitandukanye bya Uganda hari iyo mitwe ishyigikiwe n'abarimo ambasaderi Shoa. Uganda n'Ubudage bisanzwe bifatanya mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare nko gutanga amahugurwa, gutanga ibikoresho bigezweho, kurwanya iterabwoba no kubungabunga umutekano, ubutabazi bw'ibanze, inkunga mu by'ubuzima, amasomo mu bya gisirikare n'ibindi. Nahangaha nsoreje mbashimira kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Nge mwumvaga nitwa Paul Billy. Kanda subscription niba utarayikanda. Naho amakuru yo nakagaruka. Ciao.